Pepa se razbolela. Mama i tata prase su napravili doručak za Pepu i Đorđa. Doručak je spreman. Pepa ima crvene tačkice po licu. Mama, ne osjećam se baš najbolje. O, Bože, Pepa, ni ne izgledaš baš najbolje. Ne brini, pozvaću doktora Brown medveda. Doktor Brown medved na vezi. Pepa se ne osjeća dobro. Lice je prekriveno crvenim tačkicama. Stavite Pepu u krevet, a ja ću odmah doći. Doktor Brown medved je došao da pomogne Pepi. Zdravo, Pepa. Kako si danas? Nisam dobro. Molim te, isplazi jezik. Ništa ozbiljno. Pepa se samo osula. Da li mi treba lek? Osip će brzo nestati, ali ako hoćeš, mogu da ti dam malo leka. Da, molim. Bojim se da nema lep ukus. Zini jako. Da, odvratno je. O, ti si hrabra devojčica. Odlično si ga podnela. Pepa mora da ostane u krevetu. Nazvaću vas kasnije da proverim da li je bolje. Da li Pepa sme da prima posete? Da, sme da prima posete. Osip nije prelazan. Doviđenja. Doviđenja, doktore Brown medvede. Mama, mogu li da ustanem? Doktor Brown medved je rekao da moraš malo da miruješ, Pepa. O, to je tako dosadno. Doktor Brown medved je rekao da smiješ da primaš posete. Da li može da me posjeti Suzi ovca? Suzi ovca je Pepina najbolja drugarica. Pozvaću mamu Suzi ovce. Ne. Hvala, gospođo prase. Može li Pepa da razgovara sa Suzi? Zdravo, Suzi. Ne, zdravo, Pepa. Ne osjećam se dobro. Imam crvene tačkice po licu. A dolazio je doktor? Da, doktor Brown medved je bio ovde. Rekao je da sam bolesna i da sam mnogo hrabra. Da li si stvarno bolesna? Jesam. Ne pretvaram se, moram da ostanem u krevetu. Doktor Brown medved mi je dao lek koji ima strašno ružan ukus. Doći ću da te posjetim. Ne, obući ću moju bolničarsku uniformu. Suzi ovca je došla da poseti Pepu. Suzi je obukla kostim bolničarke. Došli su također Deni pas i Rebeka zeka. Zdravo, Pepa. Zdravo! Kako se osjećaš? Nisam dobro, Suzi. Moram da ostanem u krevetu. Što možemo da učinimo da ti bude bolje? Možete da mi donesete sok od pomoranče. U redu. Izgleda da Pepa baš uživa. Hvala ti, Suzi. Da li ti je malo bolje? Malo. Deni, pitaj moju mamu da li mogu da dobijem malo sladoleda. Rebeka, možeš li da mi doneseš malo cveća iz bašte? Doktor Brown medved je došao da vidi da li je Pepi bolje. A, dobro je, bolničarka je već stigla. Kako je pacijent? Ja nisam prava bolničarka. Samo se igram. A, razumem. Da li bi želela da je ja pogledam? Da, molim vas. A, nema više crvenih tačkica. Skroz si se oporavila. Ali još uvijek sam bolesna. Kako se osjećaš? Mislim da bi još malo trebalo da ostanem u krevetu. Meni se igra loptom u dvorištu. Ko hoće sa mnom? Ja ne bih. Potpuno se oporavila.